Na kamukaduma po kendon 3 in bracket A /4 /5 in bracket A in bracket 4 in bracket M /6 /18 joko pokso ak kabala register halo ka jingja thmu batbor do pulit Assam ya kawai ka habret kharwaisnam hakawai ka shnong block 2 Ribhoi district kabala ja ka arpnyo trek unailar arjobsan ki pulit kanong po police station kila thap charge sheet persya itu pulit Assam hadin ba daptoket yu yakani charge sheet la thap shakayeng ka shari special judge pokso Ribhoi district nong po hakishpotrek unailur arjobsan bakan iPad yakrai kalau simpor tangkhalai sngi ki pulit ban pendap ya borok kicing toket bag junong kam katkum ki kendon ain halor kane kemukaduma laong VS Rathor SP Ribhoi district hakakrwa hakharwai trek unailur arjobsan Kumad syukudau bana kecing mudoy ka arfratrek naila rajobsan bagala ja kecing tumuk tombor persya etik habret the way pulit Assam ubla light pet nak kecing obat kidong syashnong ki pulit kanong po police station ka life hotrek naila rajobsan klalit kam yuti pulit na lumding Assam laong bala phai kenhun ki pulit shalumding Assam haka arfranai trek naila rajobsan ban kam yuti pulit Ubalatip kerteng projen lang thasa beri lance night /121 ka 18 Assam Police Battalion balawan nami usyanong po akan nok singi live hotrek naila rajobsan haka belatian bishari ki pulit kembapau kila syem khiaban plep kloy ban penyo ikahok nak benta katege habret Habatin pej bahagi kishap ka sharp plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.